Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk pagi ni kita ada perbincangan berkenaan ataupun kita kata briefing lah, sedikit briefing untuk program BPFM. Sebelum tu, saya nak dapatkan kita kata input lah dari tuan-tuan dan puan-puan semua sebelum saya terangkan lebih detail berkenaan program BPFM ini. Kenapa anda pilih BPFM? Itu je. Ada siapa-siapa nak bagi tahu saya tak? Okey, siapa-siapa? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nik Muhammad Azri. Okey. Tujuan saya ambil kos BPFM ni untuk belajar lebih lanjut lah, sebab saya pun bekerja dalam bidang facility management. Okey. Facility management di mana ya? Saya di Telekom Malaysia. Okey, Telekom Malaysia. Alright. Dah view detail dalam kita punya website berkenaan program? Ya, saya dah tengok setiap ada semua subjek tu lah saya tengok. Detail dan semua tu lah, berapa jam ke masa belajar semua tu saya dah tengok lah. Okey, jadi sesuai lah. Memang sesuai dengan kerja saya sekarang. Dengan kos yang ada dalam BPFM semua sesuai. Betul. Lagi satu untuk kenaikan pangkat ke satu lagi level untuk pangkat memang ada perlukan degree lah. Jadi kebetulan saya pun memang tu dah orang kata apa, dah gaji dah mati. And then HR kata suruh okey ambil je degree, dan saya pun pilih jugalah BPFM selari dengan pekerjaan saya lah. Alright, kita kat sini saya nampak satu knowledge enhancement, satu career enhancement juga. Dua-dua, knowledge and career enhancement. Okey. Okey, terima kasih Encik Nik. Okey. Yang lain? Dua orang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Lokman. Kenapa saya pilih facility management? Sekarang saya bekerja di dalam industri BIM, Building Information Modeling. Okey. So saya pilih BPFM sebab saya nampak kita boleh integrate menggunakan BIM system untuk penggunaan untuk facility management lah. Okay, faham. Actually BIM tu is part of kita kata tools ataupun teknologi yang kita guna sekarang ni untuk manage facilities lah. Betul. Okay, terima kasih. Seorang lagi. Hello, selamat pagi. Yes. Dengar jelas? Selamat pagi, ya jelas. Okay, hello, nama saya Rina dari Kuching, Sarawak. Okay. Kenapa saya pilih BPFM ni? Sebab sekarang ni saya bekerja sebagai project coordinator. So, mainly yang my scope of work memang handle on-site dengan dekat office lah. Okay. Primarily bahagian facility dekat warehouse. And then overall memang handle coordinate project from end to end lah. So saya nak career saya tu lebih mengembang dalam industri yang saya ceburi sekarang lah. Okay, samalah. Ini knowledge punya enhancement dan juga career lah dalam masa yang sama. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak kerana terangkan berkenaan diri anda. Okey, sebelum itu saya terangkan sedikit berkenaan BPFM. Kalau anda boleh view slide ni. Normally when student choose BPFM, they asking either BPFM ni ada akreditasi MQA ke tidak. No worries, we have been accredited since 2016. Kita offer program 2013 dan kita dapat full accreditation. Before that is called as a partial accreditation. Full accreditation pada 2016. Full accreditation ni MQA datang selepas kita
jalankan program dalam 3 tahun dalam 3 ke 4 tahun. Once program kita kata have a graduate, then dia akan datang, MQ akan evaluate and give us a full accreditation, which is 2016. Then no worries, don't worry about accreditation. We have a full accreditation. Dalam masa yang sama juga, we work together with SIRIM STS. Now they call it as a SIRIM Academy. Untuk kita latih graduate BPFM ni supaya mereka memperolehi SIRIM Certification Facilities Management System Executive, follow ISO 41001 lah, yang mana certification ini ada training, ada test daripada SIRIM, conduct by SIRIM itself lah, 100% by SIRIM. Kita akan invite student yang end year student, at least dia ada one subject ataupun final subject saja. Kita akan invite dan kita akan bagi nama dekat SIRIM. SIRIM akan latih mereka, saya rasa dalam 4 hari dengan test. After that dia akan dapat certification, which is this is one of kita kata kerjasama untuk enhance student punya kita kata student punya kelebihan pelajar BPFM ni, yang mana bila mereka keluar mereka ada certification from SIRIM, yang mana untuk untuk facilities management is part of kita kata keperluan for them to audit their facilities. Management system executive is kita kata internal auditor. You can become as an internal auditor untuk audit facilities lah. Okay, why BPFM? Why facilities and project management? This program which we benchmark from National University of Singapore. National University of Singapore dia pun mempunyai Bachelor of Science in Project and Facilities Management, which is combined Project and Facilities Management. Di Malaysia tak ada lagi universiti lain selain daripada OUM yang tawarkan program kita kata double major, combined two field, iaitu Project and Facilities Management. Kenapa ia direka bentuk sedemikian? Actually we design the ideas from my colleague TS Puan Sarifah Rusfasida. They come with the ideas of this program combining project and facilities management, kerana dalam industri sekarang project and facility need to work together to ensure the facilities provided meet the organization need. Kita faham sebelum ni when you in project, those yang dalam industri project management understand, after project finish, akan diserahkan 100% to the owner. Then owner akan bagi kepada facilities manager to maintain and kita kata the operation of the building dengan maintenance lah pelbagai, without they knowing apa yang berlaku at the early during the design stage apa semua. Apabila berlaku defect, apabila berlaku kerosakan, they cannot trace the problem. That's the issue. That's why this idea come, supaya facilities manager and project manager sit together before design the facilities at the early stage, so that apabila during the operation and maintenance they know the root cause of the facilities apabila ada kerosakan. Ini yang mana dalam industri that's supposed to be implement, that's supposed to be practice sebenarnya, untuk memastikan facilities of the organisation ni kita kata meet the needs and function according to the organisation needs sebenarnya. Okay, this is a training that I mentioned just now, understanding and implementing. 2 days will be conducted during weekend, Sabtu ataupun Ahad. Kita akan discuss dengan SIRIM. SIRIM will give us a schedule dan kita akan bagikan student. We invite the student akan lock dia punya masa
during mengikut jadual yang diberikan. Second, kita ada 2 days juga iaitu on the internal audit. Satu, kita kena faham berkenaan dengan facilities management system ini merujuk kepada ISO 41000, one we understood. Then kita melihat juga memberi Shirin akan menerangkan tanggungjawab ataupun what's supposed to be audit in the facilities itu. Kan, apa facility yang perlu audit, cara mengauditkan. Tapi ini untuk internal audit you can audit your own organisation punya facilities. Dan kita ada juga, Shirin pun ada juga facilities manager system manager. That's one for external auditor. It's not just you audit your own facilities, but also you can audit the other organisation facilities. To get that, you can go to the Shirin, or after BPFM boleh ambil MFM, Master in Facilities Management, dan kita ada sama. Okey, dalam masa yang sama kita lihat kepada facilities ni industri kat luar sangat berkembang, yang mana CIDB itself ada facilities management contractor, dan to get this to become as a facilities management contractor, you need to have one of the we can say syaratnya adalah ijazah sarjana muda, which is BPFM is part of it. Ni yang CIDB. CIDB itself, jika anda ingin menjadi certified facilities manager, management executive also, bachelor degree in facilities management, and BPFM is part of it. Saya rasa anda semua faham berkenaan dengan learning mode di OUM, yang mana kita tackle di adult workers, yang mana mereka yang bekerja, yang sibuk dengan kerja, if compared to other university, conventional or traditional method, yang mana kita ada fully online classes. Sebelum ni kita ada face to face session, yang mana kita jalankan di LC. Since COVID-19, kita buat fully online classes, dan kita juga hantar survey kepada pelajar yang mana lebih mereka prefer either face to face, back to the previous yang kita practice, or currently yang kita buat fully online. Most of student dia lebih selesa yang kita buat fully online, yang mana dalam satu semester kita ada 8 kelas, satu kelas setiap minggu. Dan kelas itu kita akan jalankan pada, it depend on the tutor itu sendiri, tapi kita bagi masa. Kalau on the weekdays, mereka perlu menjalankan kelas start from 8 until 8:30 until 10:30, yang mana we assume that that time pekerja atau pelajar kita dah berada di rumah. Tapi tidak ada masalah jika pelajar rasa tidak selesa dengan masa yang diberikan, mereka boleh berbincang dengan tutor course mereka jika tutor tersebut dapat menjadualkan semula masa, ataupun pada hari Minggu, it depends on the tutor, tapi kita bagi masa hari weekdays on the 8:30 until 10:30, hari Minggu dari siang hingga ke malam lah, tiada masalah. Walau bagaimanapun session tersebut akan direkod. Jika student ada emergency, ada masalah, mereka boleh melihat recording yang di post di dalam MyInspire. Dan jika pelajar mempunyai isu setelah melihat recording itu, ataupun kurang faham, ataupun ada beberapa soalan ingin bertanyakan tutor, mereka boleh post di forum. Jadi kita give a full facilities to the student untuk mempermudahkan pelajar dalam OUM ini. Okey, kita lihat kepada program structure. Kejap. Setakat ini ada apa-apa soalan? Jelas ke dengan suara saya?
Jelas. Okey, ada apa-apa soalan Semua jelas. setakat ini? Tak ada soalan. Tak Jelas. ada. Semua okey Okey. Alright. Okay, this is a course structure yang mana lihat di sini pada tahun pertama, semester pertama, pelajar akan mengikuti subjek trust, subjek asas, not the core subject of BPFM yet, yang mana kita lihat sini ada satu subjek dalam ni yang Occupational Safety and Health Management yang mana ditawarkan kepada semua program. Apabila masuk tahun kedua dan kita ada program core iaitu Introduction to Project Management dan Introduction to Facilities Management. Sebelum ini, this structure start pada tahun 2002, January 2022 start. January 2022 kita dah mula dengan structure ini. Sebelum ni structure lama yang mana Introduction to Project and Facility is a combine. Kita combine dua dalam satu courses. Tetapi apabila in process, kita ada audit daripada MQA itself, kita ada audit daripada external examiner, pakar-pakar dalam FM, dan projek ini mengatakan better for us to separate between these two subject untuk memberi lebih pengetahuan ataupun detail berkenaan projek and facilities kepada student. That's why we separate it. Kita pecahkan kepada dua supaya student lebih dekat dengan memahami ataupun lebih mendapat maklumat lebih daripada projek and facilities management. Dan kita melihat kepada assessment. Assessment antara projek and facilities management ni kita melihat lebih kurang sama, iaitu kita ada 30% untuk individual assignment dan 10% untuk discussion. Cuma perbezaan facilities dengan projek ni, project management, kita lihat project management dia ada video presentation 20 mark. Itu group video presentation, ada individual assignment, ada forum discussion dan juga ada group assignment which is a video presentation. Project and facilities management, mereka ada individual assignment dan juga group assignment which is both sama assignment essay writing dan juga 10% forum discussion. Kenapa this kind of assessment? Sebab dalam industry itself you need to work together with your pelbagai parties di dalam industri kan. Kita ada contractor, kita ada main contractor, kita ada supplier, kita ada client, kita ada engineer, kita ada architect, kita ada general workers. That's why apabila assessment yang diberikan, kita melihat kepada what the industry practice untuk melengkapkan pelajar berkenaan dengan environment industry itself. Itu sebab apabila saya bertanya tadi, ini a two-way communication. Dalam assessment kita pun need a two-way communication. For example, 10% of forum discussion. Forum discussion di dalam MindInspire dan juga di dalam online classes yang mana perlu ada communication antara pelajar dengan e-tutor. That's why we call it as a tutoring. Bukan seminar, bukan lecture, e-lecture, no. Bila tutoring ni, we need a two-way communication, bukan satu hala saja. Hopefully you can give the best lah semasa classes dan juga forum. Dalam masa yang sama, kita pun juga ada entrepreneurship, English written and communication. This is a part of subject yang kita perlu masukkan. Dan kita juga facilities design management. Sebelum ini, facility design management ni building design management. During the time, kita discuss dengan expert, facilities and project is not for just focusing on the building.
Maknanya apa sahaja construction within the built environment, jalan raya, dam, kita akan buat macam dari TMB, akan buat apa ini, pusat-pusat menjana elektrik. That's why we call as a facility. Road is part of facilities, dam is part of facilities, building is part of facilities. That's why kita change the title to facilities design management and a little bit on the content. Dan dia punya assessment kita ada 30% essay writing, forum discussion and 20% individual video presentation. Because you as a designer, when you design, you gather all the information from the a group, which is we call it, kita letak sebagai 10% forum discussion. Then you present to your superior yourself. Then you need to present it, the design that you made. Ini pun sama. Dan kita ada report, which is essay writing 30%. Ini pun sama untuk kita inline dengan industri, kumpulan industri. Kita ada mechanical and electrical system in the building is part of project management punya scope and also facility management. Engineering materials. Engineering materials ni you need to attend a lab. Kita ada lab 20%. Lab 20% dan exam essay. Lab 20% and essay writing 30%, online discussion 30%. Lab untuk Semenanjung kita jalankan di UiTM Shah Alam. Untuk Sabah dan Sarawak kita jalankan di UMS Lutfi Malaysia Sabah. Sebab mereka mempunyai makmal mengikut keperluan subjek ini. Saya cuba dapatkan di, kalau tidak saya nak dapatkan di setiap region. Maknanya kita kata utara, selatan, tetapi tidak ada universiti yang ada makmal seperti keperluan yang mana universiti ini ada. Maknanya pihak bahagian learners management akan contact pelajar, akan make a schedule bila masa makmal ni akan dijalankan dan pelajar akan menghadiri makmal. 1 hari makmal di UiTM dan UMS untuk melihat proses kita kata material testing, nak lihat structure of material, perlu ada makmal. Ini adalah requirement by MQA. Dan kita ada engineering economics, calculation base dan juga assignment, writing assignment, essay and forum discussion. Exam 40% essay, ada juga exam yang MCQ. Setakat ini untuk yang core ada 2, seingat saya ada 2 subjek yang MCQ. Measurement e-works, is also a calculation. Dia more to BQ, how to calculate a material for the building construction. Kita calculating buruh, ni lebih kepada calculation. Integrated waste management, this is a new subject yang kita masukkan, yang mana issue about environment. Jadi kita masuk juga integrated waste management. 50% of essay writing dan juga online discussion. Exam essay 40%. Cost analysis and estimating is a little bit different dengan measurement in work. Cost analysis and estimating kita melihat kepada project as a whole dan juga calculation lah. Paling mudah saya cakap measurement in work is more on QS punya responsibility dan kerja-kerja QS. Cost analysis and estimating atau on QS as well, tetapi more on calculation lah, lebih kepada calculation. Essay, final exam also essay. Tender and contract management. Industry engineering and productivity management, ini kita menumpukan kepada
facilities di manufacturing industry. We know that facilities is not just for the commercial building jalan raya, tetapi facilities ni ada di manufacturing industry, ada pada healthcare institution. That's why kita letak a few subject yang kita nak cover. Kalau boleh kita nak cover keseluruhan apa FM itu cover. Dan juga currently kita lihat kepada project management also not cover just for construction industry, dia cover secara menyeluruh. Jika the new edition of PM Box 7 also dia cover as a whole secara keseluruhan. Facility planning, facility and planning design juga kita lebih tertumpu kepada manufacturing industry. Kita tengok material handling, kita tengok macam mana kita nak design a product, kita tengok macam mana nak design nak sesuatu product in a warehouse, lebih kepada manufacturing industry. Dan kita melihat kat sini kita ada essay writing, online discussion, dan kita ada video presentation by group, yang mana you as a team need to design need to analyze kita kata activity di dalam sebuah kilang itu dan cari punca kelemahan untuk you upgrade untuk menjadikan dia lebih bagus. Then you need to present to your superior. Assume that you are presenting to your superior. Kita ada essay 40%, essay final exam. Total quality management, dan kita ada construction technology, project schedule and control. Jika anda melihat subject is a combining between facilities and project. That's why kita lihat quality. Quality normally be implemented in facilities management, construction technology, of course for a project scheduling control juga of project. Macam facility planning design, we look at the facilities is a combination so that our student know both. Jadi you punya career pathway juga jadi lebih luas. Yang mana jika ada kerja kosong berkenaan dengan building management, you juga boleh apply. Ada berkenaan project juga boleh apply. Dia punya scope of career akan jadi lebih wider lah, akan jadi lebih luas. Dan kita ada research methodology for science. This is for the kita kata permulaan untuk you jalankan your final project. Final project is like kita kata dissertation ataupun kita kata research untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam senario industri yang berkaitan dengan anda. Penulisan research is how you akan belajar macam mana nak menulis kajian. Sebelum ni tak ada. Yang ni ada, dan 100% assignment essay writing, there's no final exam. Dan kita ada juga project risk management, which is saya akan mengajar project risk management ni. Dulu saya ambil 3 subjek, sekarang saya ambil saya ambil 2 ke 3 subjek juga, tapi ada a few subjek yang saya dah lepaskan kepada external SMEs, external tutor. Dan saya akan ambil risk management, project risk management, facilities design management, dan juga facility planning and design. Kebiasaan yang saya akan mengajar. Kita tengok project development and finance, kita ada econ. Econ ni juga dia macam engineering material. Sama juga University UiTM Shah Alam dan juga UMS, yang mana perlu attend face to face makmal berkenaan dengan sistem air conditioner. Dan juga ada ni you attend, you akan lihat, dan ada a question, then you need to make a report 20% mark test 2. Dan kita ada emergency response and planning on the facilities, because it's part of kita kata facilities punya area untuk memastikan keselamatan di sesebuah organisasi that be handled by facilities manager. Dan kita ada juga organisation behavior. Dalam facilities management, dalam project management, you need to understand about the organisation as well. The management need to handle the people in the management, which is if you are project manager, you need to handle your project site supervisor, you need to handle the contractor, the supplier. That's why you need to understand the organisation behavior. Dalam masa yang sama, you kena pastikan
di apa kita kata kejayaan sesebuah projek untuk memberi benefit kepada organisasi itu sendiri. Sebelum ni tak ada dan kita masukkan kerana is part of FM punya requirement dalam industri dan juga dalam framework FM. Green building, energy management, strategic facility management, total productive maintenance, maintainability of facilities, total building performance, dan yang terakhir sekali at the end anda akan diberikan project which is final year project. Macam saya terangkan tadi, dia berkait, this is 100% essay writing lah. You need to do research, you need to do analysis on the issue that happen in the industry based on your kita kata bidang anda masing-masing. Jika lihat di sini kita ada dua project and industry training. Jika anda apply BPFM ni menggunakan STPM ataupun anda tidak berada dalam bidang project of facilities management dan juga project management, anda kena mengambil industry training, which is we need to park you at a certain company that practice project or facilities management untuk you mengenali the scenario of the project and facility management industry. But if you in the field, no worries, hanya perlu ambil project sahaja. Okay, that's the structure of the kita kata courses yang ada dalam BPFM dan juga assessment yang dijalankan. Di sini kita lihat ada dua subjek yang mana you need to attend face-to-face lab. Dan kita juga ada dua subjek yang ada lab juga, tetapi this is a computer lab which is you no need to attend face-to-face, we are conducting through online, yang mana sama juga dengan normal subjek lain, tapi it's about a lab yang mana lebih kepada aktiviti software. Satu, project develop, project schedule and control, this one, project schedule and control. Yang ni kita ada online lab yang mana student akan diberi assignment, akan diajar berkenaan Microsoft Project. Satu lagi, Industrial Engineering and Productivity also online. Cuma kita sekarang ni saya tak dapat satu software yang baik untuk yang berkaitan dengan productivity management. Kita hanya menggunakan Excel saja terlebih dahulu, dan macam mana nak melihat atau nak structure aktiviti di dalam sebuah industri more on kita kata manufacturing juga, untuk melihatkan dia lebih efektif. Jadi kita adalah tutor yang akan mengajar. Jadi di sini kita ada 4 subjek makmal, 2 face to face dan 2 online. Okey, setakat ini any question? Okey, tiada. Tak ada Alright. Sorry, saya ada satu soalan. Boleh. Kalau industry training, kalau kita dalam sektor yang berkaitan, kita boleh terus bekerja juga. Boleh terus bekerja macam biasa lah kan? Boleh terus bekerja macam biasa, cuma ambil project, final year project is a course jugalah. 100% you akan dalam industri, contoh you dalam industri construction, contoh ada isu berkenaan dengan tender. Jadi kita akan guide you macam mana kita nak solve the problem mengikut format academic writing. Dan you akan diberi seorang supervisor untuk guide macam mana nak jalankan atau macam mana nak menulis research report ini. Tak ada masalah. Okay, faham. Terima kasih. Sama. Yang lain ada apa-apa soalan? Saya ada soalan juga. Okey, boleh. Clear yang part semester 5 yang service community service. Boleh ulang lagi? Community service itu dia subjek subjek by MQA, subjek wajib yang semua
program dekat mana-mana universiti ada. Dia nanti apabila you attend the class, dia akan diberikan satu assignment dan juga aktiviti yang berkaitan dengan komuniti. Contoh macam kita kata you pergi ke satu komuniti rumah anak yatim ni untuk menjalankan satu aktiviti. Contoh macam kita kata, sebab saya pun tak familiar dengan community service be handled by another faculty, yang mana akan diberi satu assignment, dia pergi kepada contoh rumah-rumah anak yatim, ada task-task yang you jalankan, dia akan produce report, dia bagi report so then you can get a mark. Macam itulah. Boleh faham ? Okay, faham. Okay, thank you. Alright, boleh. Ada soalan lain? Sebelum kita pergi kepada FLC. Okey, kalau tak ada soalan, FLC ni sebelum ini kita call it as a credit transfer, yang mana subjek yang kita dah belajar dalam previous contoh dalam diploma dan kita nak minta credit transfer. FLC ni is a credit transfer menggunakan pengalaman kerja. Contoh, tender and contract. Most of you dah familiar dengan tender and contract management. Dan you nak tak nak ambil subjek tu just untuk credit, you nak transfer the credit supaya you tidak perlu mengambil kelas, tak perlu attend exam, tak perlu assignment. Can you know about credit transfer, which is FLC. You ada a few requirement and criteria yang you kena penuhi, yang mana you apply, kita akan bagi satu form dan juga syarat-syarat yang you kena attach bersama dengan keperluan itu mengikut course learning outcome tender and contract management. Jadi apabila you apply dan you lulus, then you no need to, tapi still ada dalam kita kata transkrip, cuma you tak perlu attend kelas, tak perlu buat assignment dan tak perlu attend final exam. Jadi there's a few kita kata ada beberapa syarat dan tidak ada masalah untuk anda semua apply. Kita akan lihat sikit Kejap Okay, this is a panduan permohonan FLC bagi pelajar. Okay, this is an FLC. Apa itu FLC? Merujuk pada kreditan pembelajaran berdasarkan pengalaman terdahulu bagi tujuan penganugerahan kredit. Yang mana seperti yang saya terangkan tadi, you ada pengalaman, for example 5 years. 10 years dalam tender and contract management, dan boleh apply for credit transfer, tak perlu attend class, tak perlu buat assignment dan tak perlu exam question. Untuk FLC ni for ijazah sarjana muda, which is a degree, can be up to 30% credit program anda boleh apply sehingga 30%. Maknanya 36 kredit boleh ditransfer untuk program ini. Apa kepentingan atau kelebihan FLC ataupun credit transfer ini? Maknanya anda dapat mengurangkan masa dalam pembelajaran, yang mana apabila kurangkan courses yang anda ambil, anda dapat mengurangkan masa pembelajaran dan juga ini boleh memberi lebih masa kepada pekerjaan anda. FLC boleh dimohon dengan OUM, yang mana apabila anda dah jadi pelajar, for example, this semester subjek wajib yang perlu diambil, tak boleh lagi. Apabila contoh,
kalau lihat structure tadi, pada tahun pertama, SEM kedua ada Introduction to Project Management and Introduction to Facilities Management. Then you think that you have lot of experience on the project management because it's an introduction sahaja. Basic about project management. Then you say that I'm already 10 years in project management. Okay, I want to do a credit transfer. You can apply dan mengambil macam mana supaya you boleh kita kata boleh exclude Introduction to Facilities Management tu. Jadi to project management hanya ambil pada masa itu that semester Introduction to Facilities Management dan satu lagi subjek. Sebab setiap semester kita ada 3 subjek dan anda hanya ambil 2 subjek saja. Yang kena attend class, buat assignment. Itu cara dia sebenarnya. Hanya bagi kursus ditawarkan untuk FSC saja. Kursus yang ingin mohon istilah masih belum pernah atau sedang diambil, bukan kursus ulangan. Kalau you nak ulang, if you kalau contoh you ambil Introduction to Project Management tetapi fail, then you nak ambil credit transfer, tak boleh. Itu dipanggil sebagai kursus ulangan. Masih belum atau sedang diambil within the semester. Itu kursus-kursus yang boleh. Dan kasih juga bagi kursus yang ditawarkan oleh FSC saja. Not all courses ada FSC. Only a few courses yang kita tawarkan kepada yang boleh yang ada FSC ni, tak semua. Cara permohonan, semak pengumuman di portal OUM untuk pembukaan permohonan FSC. When that semester they have a subject yang ada FSC, ada permohonan, you nak mohon dan boleh mohon. Lengkapkan borang yang diberikan. Penasihat, semak kelayakan pelajar berdasarkan penilaian kendiri sama ada layak atau tidak layak. Then your form will be give to the course leader or the person in charge, the expert in the courses. Dia akan lihat pengalaman kerja, okay, boleh ke tak boleh, sesuai ke tak sesuai before you ambil lah. Dan jika layak, this person in charge, when they evaluate, they think you are layak untuk untuk ambil test, then you akan dapatkan form test ni untuk diselesaikan lah. Pelajar yang layak di peringkat permohonan boleh membuat permohonan sebenar FSC dengan mengisi borang permohonan. Ini cara-cara permohonan dan juga yuran untuk pelajar sarjana muda adalah RM100 untuk setiap kursus diploma dan sarjana muda. Satu contoh, dalam semester tu anda ada satu subjek, untuk buat FLC you bayar 100, kalau ada 2, 200 lah. Okey, ada soalan? Yang lain ni semua cara syarat kita you boleh minta daripada ni lah bahagian, ataupun nanti kalau Apple, boleh hubungi Apple dan dapat semua ni, ataupun saya boleh email kepada saya dan saya akan bagilah information ni untuk go lebih detail. Okey, itu sahaja untuk taklimat program. Saya buka kepada soalan. Ada soalan? Saya ada soalan. Okey, teruskan. Okay, contohnya saya sekarang duduk dekat Sarawak. Okey. Kalau lab tu saya memang kena pergi Sabah. Yes. Saya pergi sana Semenanjung lah macam tu. Pergi Sabah, yang terdekat lah Sabah lah. Okey, kalau boleh dia macam video lah. Sebab sebelum ni kita, semua Sabah dan Sarawak sebelum kita dapat UMS, pelajar Sabah dan Sarawak pun kena datang ke Semenanjung. Tapi sebab kita cari juga untuk tidak membebankan pelajar yang mana kena datang ke Semenanjung, that's why kita dapat UMS. Saya cuba dapatkan UiTM Sarawak ataupun mana-mana universiti di Sarawak yang ada lab, tapi mereka tidak ada lab seperti mana mengikut kursus itu kehendaki. That's why sekarang ini kita kekalkan kat Sabah dulu, tapi during time to time memang kita carilah.
Oh, okay. Faham. Untuk jadual lab tu nanti dia akan bagi before start semester. Yes, akan diberikan, pelajar akan diberikan, start semester akan diberikan. Normally kita akan buat selepas final exam sebenarnya, sebab kita tak nak bebankan pelajar dengan final exam kan, dengan assignment apa semua. Okay, faham. Okay, thank you. Alright, welcome. Kalau ada apa-apa selepas ini boleh email kepada saya, tu ada email saya, email kepada saya, nanti saya akan entertain any question ataupun permasalahan anda. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tutup sesi ini? Semua dah jelas dah. Semua dah jelas dah. Okey, terima kasih. Kalau semua dah jelas, tidak ada apa-apa soalan, saya akan tutup sesi ini. Dan jika ada apa-apa pertanyaan selepas ini, di skrin tu ada email saya, boleh terus email kepada saya.